Como cada 29 de marzo, a Asociación de Doantes e Receptores de Órganos de Vigo celebra o Día Nacional do Trasplante. Un bo momento para recordar a importancia da decisión de doar. La gente aún no está muy concienciada de lo que puede ser esto. No saben que la donación de órganos es un bien para todo el mundo. Cuanto más se done, mejor, porque no cabe duda que puede haber una familia que un hijo se lo ponga enfermo y no haya quien le done, ¿no? En Galicia as cifras son boas. No 2022 superouse a media estatal con case 300 trasplantes. En Pontevedra os datos son semellantes aos galegos. Sí que estamos na media de Galicia, con os números moi parecidos, incluso un pouco por riba do ano pasado, e continuaremos, esperamos continuar nesa media, porque, como decíamos anteriormente, sí que é verdade que hai unha moi boa colaboración, os galegos somos solidarios, e os pontevedreses non podíamos ser de outra maneira, e temos unha moi boa colaboración a hora de poder doar os órganos que necesitan os pacientes todavía vivos para poder seguir vivindo e vivindo con unha calidade mellor. De feito, Pontevedra é a provincia de Galicia con máis tarxetas de doantes. Non son vencellantes, explican dende Adrobi, pero si deixan clara a vontade do finado. O carné de donante axuda bastante, porque cada un que se faga donante sabemos que vai chegar a casa e vai dicir a familia que é donante, non? Entonces, iso xa é un motivo de falar coa familia para dicir que quere ser donante, para que a hora da verdad, cando un coordinador de trasplantes, como é un momento tan difícil, pois a hora da verdad, pois a familia sabe decidir máis. Porque a doazón de órganos salva vidas. Ben o sabe Nuria, tras fallar o seu primeiro trasplante de rel 5 anos despois da intervención, agora agarda outra oportunidade. Mi primer trasplante falló y tuve que volver a la diálisis y estoy a la espera del segundo trasplante, y lo que esperamos cuando estamos en diálisis es la ansiada llamada de hay un órgano para ti, vente al hospital. Y esperas con muchas ganas, porque sabes que en cuanto pase toda esa operación, lo más probable, si todo va bien, es que tu vida cambie y vuelva a ser una vida prácticamente normal. Por iso, hoxe representantes de Adrobi, autoridades, persoal do Hospital Provincial e pacientes receptores de órganos participaron neste acto para poñer cara a esta realidade e recordarnos que doar órganos é un acto de solidariedade.